wo homo won wo yo bi ane eto national affair I wear a parliament The Teshin blog. Yes, abo MCE brand new tier rubber the district police commander le tier rubber ni ebale to bo ni ebale afini no ameba eche no amena agbe ko ni amefo ma shika moyo ni ajihombo ni na bafi o yaba diga no ni ba eko ba ko pe ake ayihomo ni shwale kete broad daylight ni atatu ni agbegbeme ni police yen edomona shi sani le won ete cover fi o ni pelu ni ya no and it is a very great indictment ake mohe niba ni agbekomoko ye homo mi ye magano shwale kete ni ya hwiam no ni ene ebeko ni adi homo oshishi police fo eba ni amenyeko amenye abawo manche kokomi ni agbene hu me ni ye ni sani ma biana na me na ka obeno na yu anu kwale na iwo ka fa che wa we efio chinu eho oba fe project emo chi homo wo efe pro formulation lagba wo sani wo pe ni wo to gbe bianu ko ni aye afie kejo jole ta ba yu aga o anti ko shi le te tashi jo din to mo go mi iwo oba pa fai wo dan ba ni wo ke police fo yo e ma ni ya The Teshin blog. ona ba ni wo ke police fo yo ma ni mi ya ke ma ke ya ma mi eye gazette eye regional ke National House of Peace fa shi etashi ni afio ni bi e ma mi kusun ke ni bi ni elehe no ko ye ni me ti o shi ke na ma afio shi ame abo police fo amani ame bi ame permission ake wo ya fele ni eji police pena ake kanu ko ba sani awo manche eto no ake meneke ya fele ye ti ni ane gbemo eke na baba lo keke ena ele sibina ba nu e atatu e bi ene ka abi aka abi police fo agbe ni ene tafache security gbegano to e ikele pa oba pa lo fo afai manche ye mami iwo esa ni ami ngombo ko gbe afi oloko ni manche le inuko luke na baba o fa pa mo wo ko ba ha pe ni onu wo fe wo ke e ko be fe mu ke shishilu mu ke sumu aye afi ni aye le ojuba ni ke atfa pe kurata na to se amashi ana MCE ana divisional commander ana district commander ana manche na me ne ka pe kami ni amenyi ye yo adono